The team post in den kut kanin tlai chan na thongni kulili Nohawng yuruk Zaanlei Thawngchim na kan thok chan Zaanlei marat fambol kasim Jakhan ramkul mimpia khopi kadauna ka SSC World Cup somruk lengchu nihin February ni rukjing laya Jakhan World Cup AA sina ani api moto pathumin an kalpi na tia mimpia khopi twal chungmi pakhat twal chungmi nani an chim mimpia shambun SSC World Cup khama ya 380 battalion chu aluan chia January ni koleni riat ni ya Jakhan World Cup AA ni anrak lak changi mimpia atang ri mi khama ya 379 le khama ya 541 sakhan chu AA ni pe solin an ka tia thei ase SSC World Cup ni umhun an khwarnak mimpia shambun 379 le 541 sakhan chu nihin February ni ruk Zinglaya AA ni anlak tia thongpang aleng na in feter na ka umri lo SSC World Cup le AA karkada una ka fa ruanga mimpia khopi le mia u khopia nizan February ni nga Zinglai swimilam pakwa le cheu shong in SSC World Cup ni ral tuk nakwan long je fighter le helicopter in ve som thum shong bom an thak tia twal chungmi na ni an chim Sagaram Chansui Bupeng Zipu Kung Kwa Twal Chungmi Pariat Chu SSC World Cup ni an tha nai minung som thum shong chu SSC World Cup lu ter dinga an tlai na pina in song an khang thia twal chungmi na ni an chim February ni khatni thokin SSC World Cup le piu so 3 sakhat shong chu ralam sial in Zipu Kung Kwa an pat nuwa twal chungmi pariat an tha nai minung som thum shong SSC World Cup lu dingin an tlai na tia thai ase SSC World Cup le episode 3 pol chu nizan February ni nga tiang Zipu Kung Kwa umhun an khwari chun no shongin in khangsham an thok tia thei ase SSC World Cup le episode 3 pol chu Zipu Kung Kwa umhun an khwari khwa ching changjong lutin na no nak an pek na ruanga Zipu Kung Kwa telin pongkam khwa pariatin twal chungmi thonga shong chu ral an sam na tia thei ase Karen Niram Kuldimo Supeng Josie A. Kwa Siang ina SSC World Cup ni Nisan February ni nga Zinglai Swimilam Pasha Shonga Vanlong in bom an thake ngak chia pali an thi pina minung pasha leng hliam an pu tia twal chung siam tlai phuni an chim Dimo Supeng Josie A. Kwa Siang ina SSC World Cup pol ni ze fighter in pound sanga tluk arit mi bom an thak I siang in chung chachong liao mi kum shain kum hlai li kar siangak chia pali nun nak aliam siangak chadang pasha leng zong hliam an twar tia twal chung siam tlai phuni chun an chim Nizan February ni nga achang mi Dimo Supeng Josie A. Kwa Vanlong bom thak kong he pe tlain SSC le media ni chun Dimo Supenga SSC World Cup ni Vanlong in bom kada unak an twa lau Vanlong bom thak ruanga ngak chia thi le hliam an ti mi thong chu thongpang tiklo ase tia an than ve RFA ni akhom mi chachin ninga SSC World Cup ni shamin nol ngai nak an lak ni thokin tukum thong ni kulali January thadong tianga SSC World Cup chang man le Vanlong ka da nak ruanga twal chungmi thong khazali le kol le kwa an thi I minung thong ni zaruk le som ni le pakhat ni hliam an twar NLD Party Chairman Tura Chin U Chu angandam lo ruanga February ni li Zaanlei yangkung si ina an lu pi tia thei ase kumsom kwale kumsari ase changmi Tura Chin U Chu February ni thumjing leya tlang rai sot nakin azo I yangkung si ina an lu pi azot nak tu chu azwal lawi thin phano ka umlo tia achung khar he ne niamin ummi pakhat ni RFA achim khwa aki tukruanga achompi akhu thin phan ding chu aselo sirimol kam yangkung sina an lupi atu chu acha de ngai changtia achim chap NLD Chairman Tura Chin U Chu thonghi lel hei sari kumliawa thluak thashi leidam lo nakin yangkung sina thlathum chung arak I thlop changtia thei ase NLD Party Chairman Tura Chin U Chu zeya chochin le Tura min thatnak achawmi ase I thongkhazakwa somsari le paru thongkhazakwa somsari le pali in thongkhazakwa somsari le paruk tiang ral boysik rian arak twan mi ase
Man leram trentada o penga pisochi chungtel panhi tutwal chungsham tlai phu paka pha ni an ka na I an panhi in an thi tia paka pha in tramwaw ngai tu pakhat ni achim nizan February ni nga zan sumilam pasha shonga tada o peng peu main khwa pau miai khwa pisochi panhi nang win le mun cho chu tada o peng paka pha ni an film hlom na tia thei ase paka pha ni an film hlom mi na nang win le mun cho chu pitu si training an kai nuwa pitu sita lut in tada o penga hun khwar mi SSC World Cup ball he ne niam ngai na mi an se twal chung mi na ser satin an shem ton tu na an si pina do thlan na ka atel mi na an kong lam le an chol chang na khlatin SSC World Cup boy sena thong ape ton tu an si ruanga film hlom an si na kong paka pha in tramwaw ngai tu pakhat ni achim tada o peng chunga SSC World Cup he tangchi in tol chung mi harna ka pe e do thlen na khe ape tlai mi kong SSC World Cup sena ape tu chu seven tuk minung an sia tada o paka pha ni kan dau na lai tia tada o peng paka pha ni an than ko kang hunram chung hun ma then hlip nak to lewa shiam nam zon saruk le zun som thum le zun khat kan lak tia MNDAA thongpang than tu da ko kang news ni alang ter February ni thumzan laya shiam nam tam ngai a permit truck mo cho chu SSC World Cup nani thong pek nuwa cheklat na kan to I shiam nam zun saruk le som thum le zun khat kan lak tia MNDAA ni chun an lang ter January ni kulani khat ko kang hunram special region number 1 Ukshraina committee ni pumpakin shiam nam chok swarnak an kham I February ni nga hlana pumpakin me thal atlai tu pau up ti dingin nol an rak chwa SSC an nol ngai nak pe zolin amun kho nak nga kom thong hi le pariat phungsham pi chir chanin thim nak to an tim mia I ter loading in le mi phun pakhat le pakhat karboi na ka chwa ter khau tu pi to sit chol chang na ka mi pi I tel loading in Nisan February ni nga chin do thlan na kum song ruk le kum thum tin cham to ka to mi bechim na ka chen Independence Organization KIO chairman General Banlani achim SSC an sung nu zonga phukhat le phukhat kara boina ka chwa khomi asi cha a SSC World Cup ada utu phukhat le phukhat kara lung ikha nak le lung I mu thiam nak chu a her ngai ngai mi asi SSC World Cup nol ngai na ka umti lo nu a de na ka chwa kho than nak nga ram medi lakni tran bau kan ngai chiao tia General ni chun achim Kachin Independence Organization KIO song SSC World Cup ada utu phuvial te heton beru anak kan ngai I Shiam tai in kada unaka atel mi phuna he herning in ton beru anak ngai khau peng dingin timlam nak kan ngai chupina asung chu ama mi SSC World Cup no ngai nak adong sinin mi pi hum him nak zalong te in khosak nak le phungning te in yuk shwai nak na chu pepekin kan kalpi na lai tia KIO chairman ni chun forfial nak atwa Paudo thlen chan chunga twal chungsham tlai phole mi pi lungrual nak tanrual nak thong in sham dol ngai nak adi dong deng changcha a SSC shwai tu na le SSC World Cup bol song an lung azorning chu zapi ni mu kho asikau tia general ni chun achim chap Waram kola athup mi chia pentin au mi online mi thlan nak alung shit mi minung kolleli chu tulukrama kwat an si tia thei ase waram mi nani thong an pek nuwa waram kola athup mi online mi thlan nak alung shit mi tulukram mi kolleli chu waral kap ni an phone lung som ruk le lung li computer kollenga le tulukram mi sinak NRC he an tlai na tia thei ase Waral kap ni an tlai mi na minung kolleli chu February ni nga sing laya Myanmar in tulugram ri in tulugrama an kwat na online mi thlen mang na tlai ding in bet cha na ka nu in atu tiang Myanmar ram chunga online minung thong som li le thonga ding tlai an se chang I tulugrama kwat an se chang tlai atong mi tam deu tu tulugrama kwat an se Current National Liberation Army KNLA Brigade 5 Munram in
tukum thongni kullali January thakhat sunga kada unak ve somriat le vai kwa achwak I SSC World Cup somli le pakhat an thi pina minung somli le pakhat hliam an pu tia KNU Brigade 5 ni an than KNLA Brigade 5 mundam chung kada unaka hliam apu mi chungin SSC World Cup commander pakhat song atel tia an fe ter I chu kada unaka chun SSC World Cup ni tim chiam mamte in twal chungmi na umnak khwale dumna syam ngan voinga an ka na in twal chungmi chungin hliam apu mi an umlo tia an lang ter chi Yakhan Ramkul Meu Khopi Shambun SSC World Cup number 378 Battalion Sakhan Pakhatsu Nizan February Ninga Singlaya Arakan Army AA ni an lak tia Chaklay Syam Tlai Po Unaw Thum ni an than Meu Shambun SSC World Cup Khamaya 378 le Khamaya 540 Sakhan Su Yakhan World Cup AA ni an lak kho chang cha Khamaya 377 Battalion Sakhan Pakhat Long atang chang Alwan chia February ni a Chawdro Shambun Saka Kha 9 Sukutang Khamaya 376 Battalion Sakhan Song Yakhan World Cup AA ni an rak lak tia Chaklay Syam Tlai Po Unaw Thum ni an than Yakhan Ramkul chung Chawdro Meu le Mimpia penga Yakhan World Cup AA ni SSC World Cup Sakhan Paruk an lak chang SSC World Cup le AA chu aliam chia thongni kul le thum November thla thokin an rak ekap I SSC World Cup ukmi chin ram palewa peng aning pin an ukho chang tia an lang ter February ninga SSC World Cup le AA karkada una ka chhuak I chukada una ka mi syam man kon chu Bangladesh ram chunga atla I minung pahni an nun nak aliam tia thai ase kumsom li le kumriat luk Bangladesh ram minu pakhat le Rohingya mi pakhat chu syam man kon ni atlak na ruanga an nun nak aliam tia AFP News ni February ninga alang ter Bangladesh ram Zalpai Joli Khwa minu le chin thak twan dinga au mi Rohingya mi pa chu chun chorol an ei lewa syam ngan ni atlak na tia AFP ni chun an than Bangladesh ram mi thi na kong hepe tlain SSC ni jaiman thannak an twa mi umri lo Myanmar Bangladesh ram ria SSC World Cup le AA kara ka dauna ka zwal I February ni li longa athi mi la a hliam mi minung hlei sari an phan tia France ram Shambun Medicine Sans Frontiers MSF ni an than Myanmar le Bangladesh ram ria ka dauna ka zwal cha SSC kutang ram ringhak World Cup som ko le panga chu Bangladesh rama an sam chang Bangladesh rama arak zam mi SSC kutang ram ringhak World Cup po chu kan shen ri hnai an rama kwat than kan team tia Ministry of the Interior Asadu Zaman Khan Kamal ni February ni leya achim Tutan kan Thawngchim nak chuma vian hin kan dong ter ri lai nandi ilak chunga kanilom tuk sing shan thai zinga thongpang thar he kanitong chan te hnai lai